دنباش گودارن دلال ورا پرخودرس پودکسته. از عمر فاروق باران جوی پودکسته مکتوبه زنار خامو رادگینم. و ساعتی و دقیقه ونلکوبن به مکتوبه بورامه. مرحبا. بری نها به هفته که فلان د فیسبوک دا از راستی رسمه کی ویران شهره ی نها هاتم. من به مراق چه کاسی بالا خدای جی باجار از لی مزن بومه باجار زاروکتی و خورتانیا من لی درباس بویه باجار من محله و کوچه اینوی قلک به قلک ناستکر لبر جابن من بوک باجار کی من قط ندیتیه من جبن دا ناس نکر فناکو از الرسم باجار کی غریب باجار کی من تجاری ندی به بنرم زاروکتیا من خورتانیا من دلداریا منا پیشی دسپیکا کرد پروریا من لویران شهر آپارتمان لی تنبو د خانیه کی به حوشه دا دسپیکر حتی سسالیا من لور درباس بو حوشا ما پر نمزن بو نب دارو باخچه بو لی گلو کلیلکین ما هبون د حوشا مدا دارا هیرو هبو مدگلک تنکان دا گلد چاند و اولبر پاجیان لسر دکی ریز دکرن تام لپشت خانیه ما د حوشا خالتیا لیلو دا دو دارن توی ین مزن هبون یک توین سپی بو یک جی یا توین سور بو توین سپی دوشیان لسر خانیه ما و حوشا ما هاوینه لسر خانیه ما ور تپرپا زاروکان بو از درد کتم بواندا دکریم من براواند دا تپ رپ در رویان بیستک درباست بو دیسا دهاتن چمکی گلین داره داکت بون سر بان خانیه ما زاروکان خا راحت گهاندن گلیان و داودشاندن حتی تو دقیقیا ور خرجرا مو زاروکن محله و جیرانان بو جوی باجار 45 سال بری من لپی خواهشت از دربدری کوچبری اروپای بوم اثر نمایه بویه باجارکی نو باجارکی ازوی ناس ناکم د 45 سالان دا باجارک چاواکان اوقاسی بگوهره به باجارکی ازوی ناس ناکم از ماتمایی مام من ل اکرانا کامپیوتری هم ل رسم ل پیشخا تماشا دکر به هویا از آواهی کی خانیه کی محلا مناس بکم هم جی ویران شهرا دما زاروکتیا خا و خورتانیا خا دانی بیراخا ویران شهرا بره باشوره و نتدا دورا و گش بخچه بون بخچه ککو بخچه مستوی تنکجی بخچه همو چاوش بخچه مالا پاشه و چند بخچه اندنجی هبون هاوینان ام دچون ناوان ما خاص خيار دکری ناو باخچان بن سیا داران هونک بو ام لبن داران رو دنشتن ما کیف دکر جارمان جی ما بدزی ودخار سحا توپه جرا دگوتن ابره لبر باخچه کی بو چیمن بو لکلکی خوپا بستا آوا کانی عنتینه بو ابره و باخچین لدوره جی کیف و سیرانه بون او در نها بویه بحر آپارتمانین بتون باخچه مخچین لدورا باجیر گش بونه آپارتمانین کوتیکین جبتونه لقضایه که بچوک دمامن دا نفوسا باجیر نه 10,000 بو نها بویه 250,000 بلکی هینجی زده تر دناو 45 سالان دا چاوا اوقاسی مزن به بحر آپارتمانان حتی داویا سال 1979 لویران شهر آپارتمانا سیدوی چخرانی تنه هبو بلکی 4-5 قاطی بو مالا سیدوی چخرانی و معمورین دهاتن ویران شهر تدادمان او جی تمام نبو پیشی هاتبو سواخ کرن داوی و کلک نه هاتبو سواخ کرن فناکو ده انشاءات ادابه هین تمام نبو به من هندری آپارتمان شکل خانین هندر مراق دگر باور دکم سال 1978 یا جی 1979 بو که یا ایزول ج سوید هاتبو مالا آپخا عبدالقادر ایزول اجزاجی هر دو جی حوالین مبون عبدالقادر ایواری از دعوتی مالی کرم جارا پیشی من هندری آپارتمان و چاقه دیت کیفا من جرا نهات فناکو مرو ده حفظه دابه از من خویا ندکر پشتی درکتم
Avrupayê berê li Almanyayê dura li Swêd jiyana di qutiyên beton da bû qismet û nesîbê min jî. Niha di vî rismê Facebookê da ez bala xwe didimê li wêran şerê bi hezaran apartman lêbûne. Xaneyekî bi hewş bi dar xuya nake. Berê li wêran şerê adet bû. Hema di her hewşa müsait da darek, du darên tuyê, dara hêjîrê û darek tirî hebûn. Belkî darên henaran jî hebûn. Darên sêv û hirmiyan tune nebûn. Lê darên tuyan û darên gulan pir bûn. Xaniyên wêran şerê giş kevirî û kerpîçî bûn. Xaniyên mehala golê, tekiyê, qişlê, kelê, kevirî, kevirên reş û spî bûn. Hin xaniyên mehala xincika jî kerpîçî bûn. Yanî ji axê bûn. Mehala xincika li jora wêran şerê meheleka nû û ya feqîran bû. Giş xaniyên wek holikan û kerpîçî bûn. Niha li wêran şerê xaniyên kerpîçî bi hewş bi dar hema nemane. Wêran şer bûye derya apartmanên beton ne li gorî hewa û îklîma wêran şerê. Millet germa havînê di hindir wan qutiyên betonî da dikele. Di sala 1980 da gava hatim Swêd jiyana mina di apartmanan da dest pê kir. Berê zor bû, dura hêdî fêr bûm. 23 salan me gelek apartman cî û war guhert. Di sala 2023 da me xaniyê xwe firot û me xaniyekî bi hewş bi baxçe kirî. Jiyana di xaniyekî wiha da xeyala mina herî mezin bû. Ez û xanim em gehîştibûn armanca xwe. Em 22 salan li Albî di wî xaniyê bi hewş da man. 22 salan me têda kêf kir. Îsal hinekî ji mecburî me ew xaniyê xwe bi hewş firot û em dîsa vegeriyan xaniyekî beton.